Evo da se predstavimo, dosta je Srbine bilo bre, urazumite se što pre, jer se bliži pred apokaliptično stanje, urazumite se što pre. Na ovom kanalu dosta Srbine bilo bre. Predstavit ćemo se da pročitamo na 2 sada pesme duhovno-filozofskog karaktera, mada je opet, kažem, vi bi više volili da vam pričam masni vicevi, šale, razuzdane pesme, to vam više, to je primljemčivo i više kao magnet za vas, ali ovo je za spas duše, duša pretežno telo. Grdne srpske lakrdi od slave do slave liče, srpske slave na grdnu lakrdiju liče, gde svaka bljuvotina za trpezom niče, i prazni razgovori vode, to nikome oči ne bode, što se po najmanje krsnoj slavi razgovori vode. Za trpezom i džabe mi od tice mleka, kada im se đavo iz prikrajka smeje, Bogu nijedna đakonija ne treba, bolje me da podgotve svoj hleba, takva žrtva Bogu treba. Najstrašnije kad se u pokraj slavske sveće stotonin kad vije, a domaćin se grohotom smije. Svaki hrišćanin pravoslavni u srcima i na umu treba da ima veru čistu i čestu molitvu, da svuče sa sebe struležnog Adamovog čoveka i da se obuče u 3% novoga čoveka. Ako misli neko sebe da iskupi, tu ne treba biti mlakonja. Pri drugom dolasku Hrista i sveopšteg strašnog suda sudit će se tajna ljudskog srca i tajna bezakonja. Seje se u žalosti, a žanje se u radosti. Gospod će pobrati svu tu mnogovekovnu prašinu, sva tela će se međusobno razlikovati po stepenu o grehovinosti. Svetilji Boži sijaće jače od sunca i do ovoga sunca koje će se ugasiti. Prema dobrim delima božanska pripostna svetlost svakog će krasiti. Na ovoj uplakanoj torbaruši, što se zove zemlja, Boži trijumf biće kad konačnu posljednju pobedu odnese dobro na zlo. Vasposeli se novo vreme. Hrana, svetlost, pre pada Adam i vreme. Adam i Eve i niko više neće nikoga da kuka i smeje. Bogu nikakva đakonija ne treba. Slavimo slavu kako doliko je, makar na soji hleba, savladamo 20 mitarstva dok smo još u telu. Vrlo pedantno, nepomenici knjige vode i anđel i na videlo svoje knjige iznose. S Božjom pomoći savladamo 20 mitarstva dok smo još u telu, da nas satanilo u parku Nerine, gdje se čuje jauk i škrgu zuba. Lakrdija na slavi ne bi trebalo da bude, daj Bože da saslužimo mesto u raju, makar i na kraju. Sve milosti i svetržitelju, daj nam misao na sveopšte pokajanje i stani nas u tvojoj sredini gde caruje bezobalna večnost, gde nema prošlo, buduće, već neprolazno sadašnje, da zaslužimo božansko carstvo i da ne padnemo neko odmitarstvo, da budemo u raju, makar i na kraju. Amin, Bože, daj. U ovoj pesmi, znači, grdne srpske lakrdine od slave do slave liče, kad se na slavama našim pravoslavim ide, gdje se veoma spremaju razne đakonije, svaka bljuvotina niče i svašta iznese za stolom, a najmanje se o krsnoj slavi priča i daj Bože 5 do 10 minuta za 10 sati dok se gosti okupe se priča. 8 sati se vode prazni razgovori, najgore se bljuvotine iznose na stolom, a najmanje o slavi. Zato sam i tu pesmu posvetio o toj situaciji. Druga pesma glasi: najveće bogatstvo Hristovo evanđelje. Naše će duše tek tada da vrede kad se pravoslavno hrišćanski opismenimo bez Hristovog pravoslavnog evanđelja koje u srcu treba da zasadimo. Pupavi sinovi, ne budimo slepi pred očiju, hrišćansko pravoslavno evanđelje je glavna nauka iznad svih nauka. Džaba nam je i legende da postanemo bez Hristovog evanđelja, naše duše ni 3 para ne vrede. Iako pravda Božja ide na glinim nogama, ali žestoko čovječnim rukama bije, ne radujemo se tome da nijedan pupovi sin to ne iskusi, već Hristovo evanđelje da predokusi. I dijavoli se čude šta rade ovi prvoklasni antihristi. Dobro su znali da je Hristos sin Boži došao da ih muči, a ovi prvoklasni antihristi usta su im grob otvoren i na vrh jezika im dijavol čuči i svako ih bogohuli uči. I na kraju šta je teže ili lakše uraditi, da nijednom Srbinu ne padne dlaka s glave ili načiniti atomske bojeve glave ili razdemilizovati srpske bogohulne glave. Amin, Bože daj. Znači, najveće bogatstvo je Hristovo evanđelje, pa da imamo sve moguće najmodernije, najjače i ruske i američke bombe i sve kineske i sve druge, nego
da imamo Hrista u srcu, da zasadimo. To je najveća nagrada i najveće odlikovanje koje treba da steknemo na zemlji. I sada na kraju, na ovom kanalu, bih pozdravio još jednom, zaboravio sam da u Danskoj pozdravim Miloša Martinkovića, koji je rodom, njegovi preci su okoline Lapova, ili Plane, velike Plane u Šumadiji, koji je sada u Skandinaviji revizor, inspektor, ali Srbim poreklom. Pozdravljaju sve znane i neznane. Od Jagodine do Japana, koji su ortodoksni, pravoslavni hrišćani. Nažalost, oni su, drugi da ne pričamo o njima, zalutali, porobljeni mračnom filozofijom. Njihova imena neću da pominjem. Znači, pozdravljaju od Jagodine do Japana i naravno moje bližnje koje su u Nemačkoj, u severu Germanije, u Bremenu, Mariju Nedeljković i Miloša Zlatkovića, koji je našeg sina, u severu Germanije, u Bremenu Mateja Nedeljkovića, pozdravljaju u Skandinaviji, u Danskoj, u Federik Skverku, Iliju Radičana, Radmilu Radičan, Dalibor Šan, Ranko Radičan, Milicu Radičan, pozdravljaju našeg brata. U Danskoj, u Hilorodu, Gorana Stanišića, pozdravljaju i našeg brata u Danskoj, u Federik Skverku, Aleksandra Radovanovića, Julije i Jakova Radovanovića i njihovog Čarapane, i njihovog u Kruševcu, babu i dedu Jovana i Javorku Radovanović. Možda sam neki ispustio, evo pozdravljaju svoje prijatelje ovdje iz Ćuprije, 12 km od nas, Zlatković Nebojšu, Zlatković Danijelu, Zlatković Milovana, Zlatković Lazara, Zlatković Anđelu, Zlatković Mihajla i novorođenoga Zlatković Luku. I sve znane i neznane, veliki, poznate, koji su ortodoksni, pravoslavni hrišćani. Nek pobedi pravoslavlje, svetosavlje. Dosta je Srbine bilo pre, urazumite se približilo apokaliptično stanje što pre.